Zdravo dragi moji, dobrodošli u naš drugi video ili drugi dio videa, ovisno o tome kako ih budem editovala i možda objavila. Uglavnom, danas smo se probudili u Bihaću, sinoć smo stigli i odmah smo se raspremili i legli spavati, jer zaista smo bili pravo umorni od cijelog puta. Ja sam spavala 11 sati, oni su ipak malo manje, ali uglavnom smo danas odmorni. Trenutno idemo prema lokaciji koja se zove Japonski otoci, to je lokacija koju sam svi mogući preporučili, kaže jedna od najljepših lokacija u Bihaću, pa da idemo sada tu da provjerimo. Ona se nalazi otprilike neki 20 minuta vožnje od naše lokacije gdje spavamo, pa evo provedemo na tom svom putu. Tako da tamo ću se potruditi da vam što više snimim, da vam prenesem što više ljepotu tog mjesta. I idemo se tamo. Dakle, stigli smo na Japanske otoke, sada upravo ulazimo, pa ću vas provesti kroz naše prve utiske. Ukoliko ste gledali neke videe i fotografije o japanskim otocima, vjerovatno ova kućica, odnosno kupola, je među prvim koje ćete vidjeti da su reklamirane. Vjerujem da je zaista predivno spavati u njima. Ovaj put nas je važno. Dakle, sjeli smo popiti kafu na japanskim otocima i nismo puno hodali, prvo smo sjeli popiti kafu, pa ćemo tek sada otići prošetati ovim mjestom jer je bila kafa prijeko potrebna. Sada ćemo lagano nastaviti i vjerojatno ću vas opet i u nastavku provesti kroz ovu ljepotu. Nadam se da sam dovoljno, barem ovaj ulaz i do restorana pokazala kako je lijepo.
Zdravo dragi moji, evo nas, vratili smo se sa japanskih otoka. Htjeli smo da idemo u jedan restoran koji se preporučuje, međutim restoran je prazan i mislim da smo jedini gosti bili tu, tako da ide promjena plana. Idemo u drugi restoran koji se preporučuje, koji se zove River Dock, taj se rekao ima najbolju hranu, tako da idemo ipak tamo na ručak pa ćemo prosuditi kakve su vaše recenzije povodom njihove hrane, tako da onda ipak idemo se tamo. Zdravo dragi moji, samo da vam se na brzaka javim da smo mi evo tek sada stigli u apartman jer po završetku ručka u River Docku Mirza je dao ideju da se provozamo ulicama i mahala Hadža da malo vidimo kako izgleda, što smo mi uradili, otprilike sat vremena smo se vozali, bilo je zaista lijepo, ali jedva sam čekala da dođemo u apartman jer i pritisak i level šećera u krvi je opao, užasno, su jeli deserte, Mirza je jeo neku kao topli kolac sa jabukama i sladoljedom, Alina je jela krleće. Ja nisam jela ništa jer nije bilo nijedna bezglutenska opcija, tako da sam ja ostala sa čokoladnim banancama, koji me čekaju apartmanu, tako da jedva čekam da uđem da to pojedim. S obzirom na to da ne znam da li ćemo večeras izlaziti, želim da sada uradim završetak ovog videa jer ne znam da li ćemo izaći. Ako budemo izašli, bit će super, bit će još nekog materijala, ako ne, želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim na gledanju, da se nadam da ste uživali, barem malo onoliko koliko smo mi uživali u lijepom Hadžu. Sutra nas isto čeka tako jako uzbudljiv prelijep dan i sutra smo u Hadžu i tako da ću vjerojatno i sutra ću snimati, nevjerojatno i sigurno koliko ovo bude objavljeno i sutrašnji video će biti objavljen, sam ne znam da li će biti sklop ovoga ili će biti zaspan, tu ću odlučiti kada dođem kući kad budem etovala sa ovaj materijal. Ali eto, uglavnom koliko se ne vidimo ponovo večeras, laku noć i vidimo se sutra.